Evo, Fabijana, sa Dicom, tako Dicom. Evo, za početak, Ante i Robert, kako je, evo, uvedite nas u priču, kako ste se vi uopće uključili u ovu stručnu praksu, kako je to išlo, jeste li imali neke nedoumice na početku, sumnje kako će to biti? Evo, za početak pozdrav svima, dragi profesori, poštovane kolege, evo, pozdravljam vas sve i draga Snježana, naravno, i Doris. Što se tiče stručne prakse, Erasmusa Plus, dakle, što smo mi proveli u pokrajini Molise, dakle, konkretno to je pokrajina zapravo nasuprot nama, u 3 mala mjesta moliških Hrvata, dakle, Modimitar, Kruč i Filić. Zašto to spominjem odmah Italiju i odmah dakle, ta 3 mjesta? Upravo radi toga da razbijem sve predrasude, jer ja sam ih imao. Dakle, dosta. I kako ću ja to otputovat, kako će to sve izgledat. I zapravo mi je trebalo dosta poticaja da zapravo se odlučim na tu stručnu praksu. No, razmišljajući evo kako se studij bliži kraju i kako mi nedostaje zapravo tog jednog iskustva koje je obogaćeno i drugim kulturama i drugim nacijama, evo u tom smjeru išao i taj moj put prema toj stručnoj praksi i zapravo na takav način razmišljajući ostao sam otvoren, ali evo još uvijek u nekim pitanjima i nedoumicama kako će se to odbiti, gdje će to biti, ko će mi pomoći, hoću li se uspjeti snaći. Ali evo, Bogu hvala, mogu reći da sam dobio providonosno dobre ljude, evo, Fra Petra, Doris, Snježana i naš voditelj stručne prakse Prašinu. Tako da, sigurni budite, evo, prva stvar odmah je na početku, možda i prije nego na kraju poticaj, da se na ovu stručnu praksu prijavljujete, da pristupate, jer će to svakako koristiti, evo, u vašem budućem životu i vašem budućem djelovanju koje imate obavljati. U kojoj ste vi organizaciji provodili stručnu praksu svoju? Kako se zove ta organizacija i čime se bavi? Mi smo našu stručnu praksu provodili s organizacijom Na Našo. Jel sad radi? Evo, mi smo našu stručnu praksu provodili sa udrugom Na Našo, koji je predsjednik Giovanni Romagnoli. Njena svrha je da promiče baštinu moliških Hrvata i da se trudi očuvati tu njihovu kulturu i jezik. S njim je suradnja bila vrlo dobra. Što se tiče papirologije, nije sve bilo ažurno. Meni osobno bio najveći strah te papirologije, jer izgleda kao da ima 1000 tih papira koji se nikad neće riješiti i uvijek će se morat negdje ići po nešto da bi donio nekom nešto. Ali u biti to nije bilo tako strašno. Tu smo imali pomoć Doris, udruzi Giovanni je isto bio na vrhuncu profesionalnosti, tu isto nije bilo nikakve barijere, a i naša Snježana je tu isto bila par excellence. Ta udruga, ona je relativno nova, ali evo, tu se stvarno s tom udrugom vidi jedan duh koji nastoji baš iz ljubavi prema toj baštini i tom jeziku sačuvati tu baštinu. I zapravo s njima je bilo vrlo ugodno surađivati i imali smo dosta tih druženja, bila je tu čitanje te poezije na tom starom jeziku i tako da je to bilo pjevanje pjesama, znači Austri mora je, to je njihova jedna poznata. Najstarija. A ne znam, ja piva to, evo imamo moliško Hrvata. Evo, Fra Petar, udbav nas. A nemojte tu neku, nemojte. Najkraća, najstarija. Kad su odlazili s ove obale na drugu obalu, Jadransku, išli su preko mora. Znate kako je u to vrijeme bilo ovaj put, početak 16. stoljeća. I ta pjesma do danas se pjeva. Zove se Kako je lipo hoditi.
kako je lipo hoditi, kako je lipo hoditi usred mora. A usred mora je, a usred mora je, a usred mora je jedna puta, a sve ko je poša, a sve ko je poša, a sve ko je poša je zgubija. Je poša vlak moja, je poša vlak moja, je poša vlak moja je dobija. Propali su, a vlah moja, vlakinica znači moja ljubav. Ja i moja djevojka smo prišli na drugu obalu i evo nas još. Eto je, tu je. Evo, nakon pjesme, ove lijepe pjesme, radit ćemo se malo radu u ovoj stručnoj praksi. Evo, može netko od vas dvojice opisati vaše zadatke, što ste vi zapravo radili konkretno u Molize. Vi ste bili smješteni u Dimitru. Postoji 3 naselja, tako, moliških Hrvata. Što ste radili i kako će rezultati vaše stručne prakse biti iskorišteni? Evo, Robert uvijek dobije bolja pitanja, pa na kraju i pjeva. Dakle, što se tiče samog okvira rada, on podrazumijeva, dakle, 2 mjeseca odlaska, dakle 2 do 12, mi smo iskoristili 2 jer nam to odgovara u ovome okviru, pa smo tako i dobili pripremni program, pripremni tijek rada od 2 mjeseca. On se sastojao se upravo od prikupljanja podataka, informacija, najviše fotografiranja, snimanja videomaterijala, a i zapravo ono najvrijednije što možemo se pohvaliti, a to je ulaska u arhive, gdje smo dobili dozvolu, dakle tražili dozvolu od biskupije konkretno i evo moram tu spomenuti i Don Anđela Đorđetu, župnika je moliškog Hrvata, dakle konkretno moliškog Hrvata, župnika ta 3 mjesta, dakle koji nam je zapravo i omogućio, preko kojeg smo lakše i došli do potrebnih informacija. Ušli smo dakle u arhiv, to smo sve skenirali, slikali i zapravo na takav način možemo reći sačuvali baštinu moliških Hrvata evo, na jedan digitalni način, na jedan suvremeni način koji će nam koristiti u daljnjem istraživanju. Svakako će se to morati i kontaktirati i za svako će se trebati proučavati i iskoristiti te materijale u budućim istraživanjima. A evo, naše istraživanje će biti objavljeno zapravo evo, krajem godine na jednoj web stranici, dakle, gdje će se moći sve to, ono što smo mi tamo, evo, ove zadatke koje smo obavili, sve tamo moći temeljito pogledati i vidjeti. Dobro, a u kojim ste vi to arhivima istraživali nekakvim? Dakle, postoji arhiv, u crkveni arhiv, vezan je, kažem, arhiv, crkveni arhiv je zapravo jer je sve tamo vezano za crkvu. Evo, spominjemo Lucu, Svetu Lucu, koja je zapravo donesena tamo i koja je njihova zaštitnica, pa tako sve se veže uz nju i taj arhiv se nalazi u samom mjestu Dimitar. Zapravo to je jedan od 3 najmanja mjesta gdje obitava 300 ljudi, zavisi i ljeti dođe nešto malo više iz gradova i tamo mjesta gdje rade, ali naglasiti je važno, dakle, povezanost tog arhiva sa crkvom, jer to jest crkveni arhiv, konkretno i tamo na prvim stranicama knjiga Matica krštenih nalazimo zapravo hrvatska prezimena. Evo, naša Fabijana se preziva Đorđeta, što zapravo je prezime hrvatsko Jurišić, koje se kasnije italijaniziralo, evo, prilikom 40. godina, dakle, prošlog stoljeća, neki čak i prije, ali evo, nekako to nam je ostalo u uhu. Evo, Jurišić i Đorđeta, evo, vratili su se na svoje. Evo, ja bi još samo dodao koliko je zanimljiv ovaj projekt, jer ako se ovaj projekt razmatra s povijesnog aspekta, znači vi dođete u jednu pokrajinu Italije, Molise, i vi ne očekujete tamo naći ikakav hrvatski jezik. Ako čisto povijesno sagledate to, kao povjesničar idete istraživati fenomen, kako to
da u pokrajini Molise odjednom neki ljudi pričaju naš hrvatski jezik. I zapravo istaknuo sam ovu zanimljivost projekta, ja osobno nisam neki zaljubljenik u povijest, ali tako kad se netko uživi u taj jedan problem, shvati to kao problem koji treba povijesno sagledati i onda ga ide istražiti, ide u arhiv, konkretno pogleda koja su to prezimena, kako to radi, di su bili, kad su išli, šta su radili, a zašto nisu ovako, zašto su ovamo. Tu se dobije vrlo jedan širi pogled i dobije se mogućnost raditi na nečemu što možda i ne zvuči na prvu zanimljivo, ali u biti svoje zanimljivo. I zapravo to je prilika možda i da studenti shvate da mogu dobiti priliku da rade na nečemu što im je jako zanimljivo. A na prvi mah se možda i ne čini zanimljivo, ali ima dosta mogućnosti i svak može sigurno naći nešto što će mu biti zadovoljavajuće za njega i što će obogatiti njegov pogled i iskustvo. Pa upravo, evo, nadovezat ću se i ja na Roberta, upravo to je bilo naše razmišljanje. Molise, šta je to, di je to, baš nerazumno, kako sad hrvatski jezik, kako sad tamo ćemo naći hrvatski jezik, pa smo govorili učit ćemo talijanski, na kraju ćemo se vratiti sa moliškim hrvatskim, jer to je jedna kombinacija talijanskog i hrvatskog i stvarno smo se na kraju radili, znamo na našoj bolje nego talijanski. Važan je, evo, želio bih još sam naglasak, ne znam koliko nam je vremena ostalo, želio bih sam naglasak, dakle, na jednom, ovo što je Robert govori, jedna to ogromni upitnik iza naših glava i želimo stvarno sve potaknuti da se ovome pridružite. Evo, niko koji je do sad otišao na stručnu praksu, 99% se nije vratio bez iskustva i bez jednog pozitivnog iskustva. Evo, tako i smatram da nema teoretske šanse zapravo da se vrati neko bez takve jednog bogatog i širokog iskustva. A isto tako ću još prije nego što me dođe se prekine naglasiti, što se tiče naše stručne prakse, centar je jezik. Posebno je potrebno znati dakle, da su moliški Hrvati jezična nacionalna manjina u Italiji. Dakle, to je razlika između nacionalne manjine u Hrvatskoj, kako mi poimamo to, a taj njihov jezik zapravo je njihov identitet. I oni to zovu na naš, šta je to na naš, nego na naš. Molim te pitanje, drži se od mojih pitanja. Dobro, a na kojem ste jeziku vi komunicirali? Kako je to izgledalo? Ajde, može. Pa komunicirali smo na svakom jeziku, em na hrvatskom, em na talijanskom, em na našom. Kako je to, evo, ja se sjećam kad sam ja tamo boravila i morala voditi neke razgovore, da mi najčešće bola glava nakon... Čovjek mora non-stop aktivno razmišljati kako da spoji nešto s nečim, da druga osoba dobije smisao onoga što on želi reći. I to prvih tjedan, 2 dana, to je bilo iscrpno. Čovjek bi samo se iscrpio jer non stop sluša te njihove priče i onda mora spajati te razne jezike i onda da bi se izrazio mora reći nešto na tom jeziku. Ali mi smo tu imali priliku i naučiti talijanskog jezika jer župnik Mundimitra Donangelo Giorgetta je nas poučavao sustavno talijanskom jeziku. Naravno on ima neke Parkinsa, pa nije baš uvijek mogao to najbolje raditi, ali dosta smo tu naučili preko njega, a najviše smo naučili zapravo u svakodnevnoj komunikaciji s ljudima i jednostavno, makar rukama morali mahati, uspjeli smo se sporazumiti, taj jezik nije bio nikakva zapreka i tu je engleski isto uskočio bez problema kad je triba, ali evo, on je bio možda najmanje zastupljen, tako da. A Bijana, evo, ja znam da ti jako dobro razumiješ hrvatski jezik. Evo, ja bih rekla da znam. I pa evo mene zanima koliko zapravo ima moliških Hrvata, koliko je njih priča na našo. Quante persone? Quanti sono e quanti parlano la lingua nostra? I croati molisani sono all'incirca 1200 tra tutti e 3 paesi. Da prima je otprilike danas 1500. Okay. La maggior parte parlano nanasho.
Većina od njih govore stari jezik hrvatski, kako kažu oni na naš jezik. E anche se i giovani lo parlano molto di meno rispetto agli anziani. Mladi djeca, oni mnogo manje govore, za razliku od starijih koji jako rado i često govore taj jezik. Esatto, anche perché non essendoci più le scuole elementari dove si insegnava anche il nanasho, non hanno conservato. Nažalost, zatvorene su škole već prije 10 godina, nema djece i malo što ostalo idu u talijanska sela i to je utjecalo također da se polako jezik gubi kod mlađe generacije. Sì, anche perché non interessa molto conservare, cioè i bambini non hanno molti interessi perché non sono spinti dai genitori. Jer djeca na neki način nisu motivirana od roditelja, jer roditelji gledaju djecu da idu u školu, da završe i da su to nađu posao. Sad, ako uče hrvatski jezik ili njihov stari jezik, ne vide budućnost što će raditi, gdje će raditi. Zato je engleski važniji. Appunto per questo bisognerebbe imparare il croato moderno. Appunto per questo bisognerebbe imparare il croato moderno che è più utile rispetto Da. Zato on smatra da je bolje učiti hrvatski moderni jezik jer on je korisniji nego ovaj stari. Koliko ih priča ovaj moderni hrvatski jezik? Quanti sono gli italiani che parlano la lingua croata moderna? Quello che tu sai. Pochissimi, quasi nessuno. Ja, Il croato moderno. To je kroato moderno. Hrvatski moderni je jako malo. Oni što su studirali u Zagrebu ima nekoliko studenata koji je bilo 4-5 studenata, oni znaju. Ko nije studirao, ne zna. Hvala Fabijana. Ante, Robert, mi smo polako se bližimo kraju ovog susreta. Evo, što biste vi istaknuli kao prednost stručne prakse u Molizama, koje ste, evo, možda neke vaše uspomene koje nužno nisu vezane striktno u stručnu praksu. Čujem da je bilo zanimljivih jela. Evo, čuli smo jednu pjesmu. Meni se sviđa ona množina od čovjeka u Molize. 1 ljud, 2 ljud, 3 ljudi, tako. Evo, malo ovako. Ima par riječi tu naši koji se mi koristimo i dok smo u bogosloviji. Svako putovanje nosi sa sobom uspomene. Pa tako, drago mi je da sam s Robertom zapravo i pošao tamo. Jer evo, to je, na kraju krajeva, Robert je i bogoslov, evo i ja isto tako, pa imamo i buduću njivu zajedničku, ako Bog da. Tako da je to svakako produbilo naše poznanstvo. U tom pogledu, što se tiče naših nekih, kako se to može reći, smiješnih anegdota, smiješnih situacija, pa evo, bila je tu prvi dan, drugi zapravo, od četvrti, tako nešto. Pizza San Giuseppe se zove, evo to ću ispričat. Profesor Runja se već smije, ne znam zove. Da, Pizza San Giuseppe nema veze s pizzom, to je prvo. Bravo. Dakle, radi se o jednom običnom kruhu koji mi nismo znali što sadrži, nego je to naš duhovnik, možemo ga tako nazvati, dok smo tamo bili do Anđelo Đorđeta. Nama pripremio da mi probamo baš specialitet taj San Felice. Moliški. I sada, on je to nam pripremio, no to je ostalo u autu 2 dana, možda 1-2 dana. I nismo mi to znali, mislim da se to činja kao običan kruh. I mi smo to donili jednu večer, ja kažem, Robert, dajmo mi ovo probati, kako ovo izgleda. I mi smo to otvorili i to je bilo u celofanu. Mi smo otvorili stvarno kruhu, režeš, otvoriš. I ja sam sad zagrizao prvi put i zapravo unutra se kriju srdele i dakle papad, grožđice, to su kombinacije koje ne možete možda niti zamisliti unutar toga svega, a još pripišite to onome što je stajalo 2 dana u Evo, možemo to zamisliti, Ante, Fabijan. Evo, mi smo na samom kraju Fabijana. Molim te, reci nešto na našo. Ma Ante e Robert morano govore tu. tu. Puoi parlare un po' così. Ma Ante e Robert govore dobro na našo. Moraju govore... Ne, ma ti si original.
Ajde, govori, ja ću prevesti. Ajde ti prevodite. Ja, Nema se tu šta prevesti. Nema se tu šta. Fabijana, kako ti stojiš u Splitu? Dobro, čuda dobro. Čuda dobro. Čuda dobro. Jeri, šta si jela jeri? Jučera. Juhu. Bravo. Vodu teplu. Vodu teplu. Ja za mene juha je voda tepla. Bravo. voda. Bravo. Se, janjege se vrti. Janjike se. Si dola zato? Bravo. Bravo. Fabijana, bi li ti rekla evo, da je ovdje kod nas u Splitu u Hrvatskoj čuda lipo? Già. La prima domanda. Puoi dire che qui da noi a Spalato è molto bello. Čuda. Sì, sì, Čuda lipo. u Splitu je čuda lipo. Na naša čuda lipo. Čuda lipo. Evo, mi smo gotovi. Evo, zahvaljujem se svima koji ste došli. Nadam se da vam je bilo korisno i da će netko od vas odlučiti